Gledamo, A pa sex snima pa sam bombu. plesala malo tko kod na začetku, ta vaša koreografija mi je u šeći. Okej. Aha, ta, ja, sve to. Valjda. Se vidi da je naštudirana, a? Kjera Daj. koreografija. Dobre, tule, sada tule. Samo je u bosanščini, upam da bomo ciklali skoro. Ovo je čudna priča, to svako zna. Reći ću vam kako jednom nebo sam ja. Ušao sam u noćni bar, potpuno sam. Sve je ličilo na san. Za šankom lijepa mlada grudi, 1 do 2, 3, 4, 5, 6 piva popio sam ja. Prišao sam joj mala, kažem idemo van, a ona odmah pristala, odmah je pristala. Seks s njom, to je pravilo, uvijek kad se sjetim toga oblije me znoj. Seks s njom, to je pravilo, ljudi vjerujte mi to. Ovdje sada pričam, malo mijenja svoj tok, jer drugog dana kad sam ja nju pozvao na skok, nije došla sama ko što mislio sam ja. Dovela je frajera, nekakvog bildera je. Rekao je slušaj mali, ja dobro znam da s njom si bio cijelu noć i dan. Sad je došlo vrijeme da ti naplatimo to, daj nam 1500, evo te. Seks s njom, to je pravilo, uvijek kad se sjetim toga oblije me znoj. Seks s njom, to je pravilo, al nije baš ni jeftino. Seks s njom, to je pravilo, uvijek kad se sjetim toga oblije me znoj. Seks s njom, to je pravilo, ljudi vjerujte mi to. Da sam znao da se plaćam, ne bi išao s njom. Nisam vidio toliko para u životu svom. Da li da nađem nekog sponzora za to? Pa dajte ljudi, nisam kriv jer zalila me skroz. Seks s njom. Škoda, dobro, nebo, dobri su, iz glave.